Uba elek Menteri Kekot Kekia jong kejela ulai thu bag sarkar kala Pyllait Pisa jen Haduh khendai keluar tingka Syaki Asha kabadai kejing siu bakerpang nak benda kejing trai kejongki banyak khun persya ia kaklam covid kat khendai ia kani ke Pisa la Pyllait Syaki District Health Society kani kejing siu Syaki Asha kalau dunia batai fi ka approval ada central share nih juga NHM namanya uni covid incentive kepada 1000 per month per Asha Saspa dengan Vermont per Asha felicitator la Pyllait nadu Januari arfo bakani ka amount kala cek district health society accounts ya total wala release ya ki Asha ki Asha felicitator nadu arfo way kalau ngumni first release April arfo Haduh September arfo 100 point kan new crore la sanction ka arfo fratri gumi arfo second la Pyllait ini bisa nadu Oktober arfo nadu March arfo way South point kan new crore pada sanction haka February March arfo way third release kepala Pyllait ka sen kepala April arfo way adu mi arfo way Pyllait sikron refolak sanction hau kat South June arfo way ini baru kibadai jadi di Asha Facilitator kibadai nam lagi di center di Asha Facilitator ada Pyllait Haduh ubna June arfo way apa yang kita di district kibadai yo don kita kibadai Pyllait ngatrai kita le ya kata hendak kita ikat kibadai report ke jungi kibadai ke report kalau ipi ada Pyllait ini Haduh kat South June arfo way